أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من مسكتوغا سلسلة كوريا جنديا درستك كم أنغار دوه غيره مغرنا ما دفعوغا كيرت قرآنوغا علم تكا نو تكيرت قرآنا غلونغوري علموغا درستك إغتون أقول من أم فهم فشاكن كوريا جنگوس فامي وني كيرت قرآنوغا وكيوكي سورة تكا وكيوكي آياتوغا مايكما به غتون إغتون أم فهم أقول من وهك دكالا فواني سورة المائدة به غتون سورة به غتون أقول من دكي وهكاغا دنوا فوانه سورة المائدة کے محکمہ بیگوتم وکی خاص سکوں روایتیں اگون مننا فننا کنتے دن ایک کوری گے درستو گوس اگون تقرار کو ہما ہندان کلمون دیئیں اگون منگے علم برین کورے خاص سکو حدیث علمو گا خدمت قربا فاوا بڑتی علم برین وداڑوا گوتم آم گوتگا کیرت قرآنوگے گنا گنا سورت تکا آیتوگے محکمہ بے گوتم ہوری گنا روایت کی ضعیف نوت ہدافا و موضوع باطل منکر روایت کے ہیں نمس بے سورتا ادی بے آیتوگے محکمہ بے گوتم صح روایت تنگ ابا ہوتے اکالا بے روایتوگے واقع میں کوری گے درستوگا دکا فوان ہیں نمس مين أقول من هندان أقول لكم مقاويس دننجه كما كي كيرت قرآنه وكي آية النوت وكي سورة ما متوري كما بهجوت النفس أسفا نتك كما كيرت قرآنه كم آية كي كم سورة كي ما متوري آية كا سورة كم لفظ كي كم كلمة كي كم أقرأ كي ما متوري آية اللفظ كلمة سوبكي أي الله سبحانه وتعالى کے کلام فلکم گا ویہندو اہن کمون اے مائک کمکون ہم ایو سورت فیلا نودان نوت ایو سورت کون اے مائک کم فیلا گن نودان عام کو کیرت قرآن کیوم گے مائک کما بہگتون اور ہوریھا واہکتا کی وس ہم کم سورت کا وس کم آیت کا وس پوری واہکتا میرے اگل میں واہکتا کان می فشانی سورۃ الانعام بہگتون النام سورة كي المائدة سورة جهجن دين قلنا سورة الأنعام إيه نندوما به قطن بيواكتن علم برين دكوا فأبوري إيه تريغا نعمتكو جي مچا بناكو نعمتو جي جمعو قطو كما نواتا نعم سوفي تبفون أدو السوان جري بكري جمل مي تكتي جي واهكا اگے مچا بنا کو کما من کم میں گوتے گا ویس سورۃ گا میہوریھا کمے ہمینی گم وے ہم ویما سورۃ الانعام می سورۃ کیومکی نوتا کیومکی ای مثلا اکمنو دم بے روایت توگا سورۃ الانعام می گوتا اسفا بس ابوری بی سورۃ گے نوتا سورۃ الانعام گے محکمہ بہ گتون الگون میں بلال مگوس كوري غاغوندو هما دنوالي فدام وكين خاصكو سورة الأنعام جي محكمة بهغتون خاص روايتن اكمكو الأنعام سورة بهغتون هدافا هوري بإفواكتن إبهوري خاصكو بدووري باي فرقاتو غتريغا شيعينا ادي انوم بس اميهون جي عقيدة جي مچا بناء فاهن باي فرقاتو غتريغا پوری بے واہکتن اگل من نفنے انعام سورہ کیوم گے سوبن بلمی ہایا شفا لبین کمشا گے درو گے تنوس کما برکاتا کیوان ہوئی سورت کمشا مفد بے واہکت انما مہوریہ واقتا کی حدیث علم برین روا کو روا فا نوتا بیان کو روا نوتا
විදාලෝ එෆාවා ගොතුගා හදාෆාවා රිවායත් නොතවාහකතකේ kuriga gondu wani mi mawduga feshumuga terega mikamuga terega bay mihum masakke kuffa wani war fula daira kan dannawa sawbaki kiritu qur'anaki emmenge hituga wes huriha muslimuge hituga wes lobi jefawa allah taala kalam fulkama vihindu den emihige wahaka vikkumattaka emme fasehawane ek gotaki ei kiritu qur'ana gulun huri wahakatakin ena genes gotun kama vihinduga egota masak kofawa bay mihunge masakkatuge wa kalgondu wani kuru gotaka ishara ekko dannawala eh namawes kuriga gon dannawali gota kiritu qur'anuge makkan muge maccanu kiritu qur'anun kiyewa kiyoma kuri makkan muge huriha riwayat ke annam surat absama barabara shamilwan egi iturum agon men mihar wahakadakko megendani kiritu qur'anuge emme kuri kologe surettaka be gotum kama vatiya ade emme digu surettaka be gotum kama vati e surettaka be gotum asfur sahha riwayen e buhuri ege terega huriha surataka am qurayfa imam ahmad ge riwayate sahha qurban wa hasan darajah be kadon gennawa riwayate aisha radhiyallahu anha ge arihun asfa wa riwayate ki riwayat rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani kirit qur'anuge emme furata hay sura ay suratul fatiha nula migotam mi be fulum adadu qur'anuga ballawan emme digu hay sura kirit qur'anuge emme furata hay sura mihako libigen fikama vanam ega maneki e hay sura hitu dosko nota ege ilmu jama ko fikama vanama emihaki ei hibreke be riwayatoga habreke maneki ilmuge kandeke nota bodu ilumeriye ehbima mingal gon menna engeni mi hasure khas gotega ilmui gotum mi ko jama kurmaki emiha ilumeriwegen dane kamekkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi riwayat ege terega himenigen dani suratul an'am hame gota eh riwayatega asfawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa fa kama timan kale gfana allah subhanahu wa ta'ala tawratuge badaluga no tawratuge maqama no tawratuge badalegi gotun no tawrata fm baruga devme gotuga emme digu has sure devvi eimi surat toge wahaka baqara suratun fishing as emme furatama min hay suratuge wa tawratuge maqama no tawratuge badaluga no tawratuge fembaruga den zaburuge badaluga miin devune egmane ki sateke vur ginan ayen muri surat mi desifaves annam surata alibigembe ei emme kuri kolugamiye emme diguwegen wa hay suratuge terega adi sateke vur ayen ituru suratuge terega wes himenigende ema zaburuge badaluga timankalege fana sateke vur ayat mati surata devune injiluge badaluga sateke vur ayen madu surata devune egemane ki mufassala hamiya mufassala ki ay qaf suratun fashkin qur'an nimende kuru ayatan himene surat e for rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi mufassal timan kale gfana itura devune manaki tawrata zabura injiluge iturun timan kale gfana allah subhanahu wa ta'ala ituru kurviye mufassal ki ilumberin vidalwa gotun kuno gonde fada surat qafum fashgengos nas surata hameya kirit qur'anoge fahukoluga ehra surat embima mi riwayatoge teriya annam suraves wadegen ebade ege iturun be riwayatan ebuhuri sura bamale wono gota behe gotun surataki makki surate tiage tereng agun menge mi darustoga bare wada gannam gendawa fa be funna nota mi ilum ge teriya
wannawaafa befun egewada gannawan ilum berin makki surata madani sure way korwafa wani e surata baawale vunu waguta adi sawbuta denegatumge tereng e suratakun dalil quran nota dalil naga nota istinbat quran fasih waneti baawale vunu zamana tana waguta engunim egotun ilum berin aam gote kandala fa emme faarukom bodo qawaada ke algon kurin reves dannawalin hijrage kurin baawale vunu komme suraten ei makkiya nota makki surate gotuge hijre foh baawale vunu komme suraten ei madani nota madaniya surate gotuge ege mane ki hijrage fohum baawale vunu surate madina ga vies adi madina beru ga vies adi makka ga hunnoni kom ga vies nota makka kaari rashega hunnani kon kam ga vies ei madaniya surat madina ga baawale surate gotan ebe kanun hukum kuravan manam surate ki ei makkiya surate mane ki hijrage kurin baawale bevi surate ehnamas niyomettoge wahaka zikru kurayfawa surate egi turun haram halaluge bay wahaka wes nangane fawa surate ehm bay bekanun vidaluwe e suratuge kuriha ayataki makka ga baawale vun ayatake nune ennas kurin gonu dannawadi gotabbe riwayen e buhuri ege terega imam hakim riwa kurwa fawa riwayaten asfawe ibn kathir rahimahullah kale ikfanu ke tafsiruga mi riwaya dhikru kurwa fawe adi imam hakim rahimahullah widalu fawani imam muslim ge sharutaka ekuga sahawegen waka imam hakim ki istidrak kurbi bekan ehbima ekale ikfanu ge mustadrak ga gennawa fawe mi riwaya mi bukhari ya muslim ge ballawa mi defoto ga asfawa sahhakam ge fembara ballawa imam hakim gennaw munda riwayat taken egotun imam hakim rahimahullah widalwani imam muslim ge sharutaka ekko nota sharuto ge matta sahabe ge ba riwayat kamuga ei jabir radhiyallahu anhu ge riwayatuga ekade fanu widalwani الأنعام سورة باوالة فنو هندوغا لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح وداروي تسبيح كي أي سبحان الله كيوم نوت الله تسبيح كيوم الله سبحانه وتعالى هستوه وانتكما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق مسورة باما لبونو إرغا ملائكة بيكنم ودرس بداها جنا ذكا وداع النبي مسورة تاج هم فدان ابن مردوي رواية أنس جفانو جاريهم إمام طبراني هم يقولون ابن عمر جاريهم جنوا فوا رواية ميد رواية تقابس من نجاك عندكان إفواهك نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة تمن كليك فانو جمعت الأنعام سورة باوال فوني إكي إفهارا إكتشكش ما نكي سورة إكيغا تمن كليك فانو مچا باوال فوني وتبعها 70,000 من الملائكة السورة إكوغا هدي هاس ملائكة بيكلم فابا وداك النبي ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني لهم زجل بالتسبيح والتحميد ابيكنونغ ادو فلواني غوغما لا في تسبيح يا تحميد مانكي سبحان الله الحمد لله وداروم هامي غوتا ابن عباس كاريهم اسوا روايه اسفا ابوي انها نزلت بمكه ليلا جملة واحدة مكة کے سورة باوالے فنی اکی افہارا اب باوالے فمک مانے کہ اب وگوتک می ورم بڑو کمیں لبت اخنے ان اسمی ہوریہا روایت ہے کہ ام صحا روایت کے نو ان بس بے کرن کورن دنے فدان حسن درجہ می واہا کا گندوا می ہوریہا روایت ایک کلاگ ان بس اور کورن دنے بھی کہا روایت کہ بس نو می माने की हदाफा वा कमक विदाड़ मुंकर रिवायत कमक इलुमर विदाड़ वा रिवायत के नूने मी कुनी अगुर दन्ने फदांग सूरे कियावा बलिमी क्यारे कियावा फिया शिफा लिबेन कमन नोत गेग कियावा फिया
egeka rodi barakan iturwani kaman huri wahakata ki hadafa huri wahakata ke hamigotan imam qurtubi ekale fanuge tafsiruga gennawa fawe e surata ki muli sura ekiga e makkiya surate nun kama ekamuga macha bay riwayat tan egeterega de ayate nuwata ha ayate waru e bawale fawani madina kama imam bukhari ibn abbas radiyallahu anhuma ga arihun riwa ko rabwa fawe gaggandaka dannawa kama wanama muli sura ekiga makka ga gina adadege ayata bawale vunas egetere bayin ayata ki ei madina ga bawale vunu ayata kama ema kurinogono dannawa li fadan bay riwayatan e buhuri mi sura bawale vunu gota behe gotun bay bekanum hasanu daraja gendawa komeka skiritu qur'anu ge surate bawale beve hinduga malaike bekanum faaba wada genno maki hama ei durukamennu ekashigem wakame ehen namaves wakin khasako e surata ka ekuga gina dege malaike bekanum faaba wada genne komge dhikur kurefa umaki e surata ka libigem wa khasakame minumes be riwayatan ebori hama gagganda ka midenne wonu managa asfa manaki malaike bekanum geteren gina dege bekanum faaba wada genne wikama e bekanum tasbiha vidalo mo gende wikama adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbiha widalu kama adi hama ehemme e sure bawale fawani eki ekechaka kama embima surataki muli surata hukum qura kama wanama makkiya surate bayin ay detin ayate waru madina ga bawale fa visnuta hijra ga fahum bawale fa wi kama ga vis bi suratu ngalgol menna faha kollebe khassa bay kankama den bala alani mi suratuga wa suratuga nime koluga asfawa khabarutaka ilumir meduga al wasaya al ashar nuwata diha wasiyatu gotuga nandeva fawe Allah subhanahu wa ta'ala mi ayatuga algul menna kantatakige macha wasiye kurawwa fani ennamas mi wasiyataki Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwa fawa kantatake manaki mi wasiyataki mi nukurumuge macca Allah subhanahu wa ta'ala algul menna kurawwa wasiyatake ema Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mukhatab kurawwa wahi kurawani qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kalegfano ebamihunna vidalu washet ebamihun annashe nota timan kalegfano ge ariha annashe timan kalegfano kiyadeva hushime tiyabamihun ge werrabbu tiyabamihun haram kurawwa fawani kon kankamekka shakke besnen haram kankamuge listu algon men gunam fashairu algon men emme furatama hama negeni emme bodu haram kanta emme bodu fafa ay shirku Allah subhanahu wa ta'ala ay insana khaluq rabba adi mulkainat khaluq rabba mulkainat ke milkori ilahu kamuga wihindo ilahu subhanahu wa ta'ala ya ehm farate baberiku ehm Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurban alla tushriku bihi shay'a Allah ekuga ebbes farate baber nukuras manake shariku nukuras mi algon men nakiritu qur'anu fennan oy wara fula mawdu shakke besne eh nuwa bisawbenne Allah subhanahu wa ta'ala rasul bekalum funuwa fatta baba labwa shari'a kanda alwa fawani tauhid attaka e tauhidu nafi qura kamaki shirku ehmbima ek tauhid qurun amura evvara e shirku duruheliuma angawane kami shakken okkamennu ehmbima mitanuga mi angawani alla tushriku bihi shay'a Allah auga ehn evves faraten en hama nukurash baber nukurash evves kamegga Allah subhanahu wa ta'ala evves kamegga en hama wane hama evves faraten nuwan walam yakul lahu kufuwan ahad ilaha kufu hama wa evves faraten nuwe laysa kamithlihi shay ila subhanahu wa ta'ala em mithaluga wa evves faraten nuwe ei komme faraten kamuga ves Allah subhanahu wa ta'ala e makhluqin khaluq kurumuga haba labwafa wa bodati biya makhluqat
iru handa taritaka uda bima farbata nuwata Allah subhanahu wa ta'ala maikama matirikan devwa fawa malaike bekalunna rasul bekalunna nabi bekalunna adi alwari salihun kamuga vies nuwata gasgaha gessa hilataka adi enum ves taketi kamuga vies Allah subhanahu wa ta'ala ya evs farataka sharikurmaki ei alaku Qur'an emme bodu kun emme bodu fafa em Allah subhanahu wa ta'ala yang algun men den jehe ada kuranje haggen ei ilah subhanahu wa ta'ala ekani alukan kurma adi ilaha evs farate baver nukur algun menna tauhiduge masala fennan on emme warugoda gotakiwes furatama shirku kurun nafi nota nahi kuruma ekuga den tauhidu mi thabit kuran emvima agol men fennani la ilaha illa Allah furatama Allah subhanahu wa ta'ala gennawani nafi shariye kanda alu wafawaru manaki evves ilahe nuwe haggu gotuga alukom bebe Allah fiyaw em Allah ekani alukom kurma engewirgas shariye kurum furatama nafi kurewigen dani hame gota Allah subhanahu wa ta'ala angawafa wani toguta kafiruwe den Allah subhanahu wa ta'ala iman bum waman yakfur bit taghut wa yu'min billah toguta kafir manik Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa adukon kurwe komme icche en komme farataka kafiruwe den Allah iman bejmiha ena evani kandagen nudane waafashegga nota kandagen nudane ulakegga gadiyan hifahattag ne furtama kuranjihe kamaki Allah no huriya faraitaka kafiru Allah iman kan furiyama kurumattaka emima middihe wasiyatuga Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge nabiyya meduri kurawwa algormen nakiritu qur'anuga miyangawani kadege faanu ebami hunna vidalu washe annashe ti ebami hunge werrabbu ti ebami hunna haram kurawwa fawa kankan timan kadege faanu kiyawa devwa hushime efuga miyangawani alla tushriku bihi shay'a ilaha evs farataka sharikun kurma wabil walidaini ihsana mamba fanna ihsan teriyuma mitunuga muradaki Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwa fawani mamba fanna ihsan teriyuma kenu mitunuga muradaki mamba fanna ihsan teri wegen ebami hunna nukiyaman teriwe uredigatumum salame vumashe angawafan hembima mamba fanna nure deshe no to nukiyamanteri washe nangawa Allah subhanahu wa ta'ala engawani ihsan teri wegen ebami hunna nukiyamanteri we nuwata ebami hunna meduga ihanju kanta kurumun durhele washe emamba fanna ihsan teri washe wabil walidaini ihsana Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuga mi ayatogos Allah subhanahu wa ta'ala shariku nukurman engewma ekuga devana kamek gotuga gennawa mibani mamba fannan ihsan terivun nuwata mamba fannan nuredi ebami hunan ihanati ko kanta nukon ebami hunna meduga ihsan teriko kanta koran isra suratun algon menna fennan hamo ifada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kadege faanuga werrabbu kanda alwa fa wani ilahunum faratakan alukan nukur masha adi mamba fannan ihsan teri wuma hembima agol menna me fennani mamba fannan ihsan teri wumaki Allah alukan kurma vidigen den kirit qur'anuga bay ayatoga Allah subhanahu wa ta'ala emme bodu ahamiyete devwa faaba ek kamege gotuga efoga Allah subhanahu wa ta'ala timmana kamek gotuga mi wahi qur'ani wala taqtulu awladakum min imlaq tibamihum faqir edane kama tibamihum darin numarash nahnu narzuqukum wa iyyahum timang ilahe tibamihun nasha adi ebamihun rizqu debal mi lobet akhunne hama ekani nahiyen ekanyen no mi aqida ge masale mi qada qadaran iman vumuge masale ayata me dogo men visnali ma warabbodan ayatu ke fahu koluga ekan e bangawa nahiyaki wala taqtulu awladakum tibamihun darin numarash
darin numerum wadegen daane insanun nuwata adam ge darin numerum ge teriya ehnamas khassako darin numerum nuwata qatul nukurama engewma ekuga mistakun darin meruma meduweriwa sawbek gotugawa faqirukan e gennawani ولا تقتلوا أولادكم من إملاق فقير ودانك مرتكا بيرنت يباميهم دارين قتل نكراش سببك كيف بين هي كون كمكا هره قتل كرم بي فقير ودانك ما بيرن نوت فقير بيرغنم بي فقير وما بيرغنم بي كون كمكا هره نحن نرزقكم وإياهم أنين آياتك نحن نرزقهم وإياكم تمن إله تيبامهم نشا أدي أكودين رزق دفن خاصة مكة حانتك يدوس ورغا فقير ودانك متكا بيرون دارين مرمون ديا خاصة أنهن دارين مرمون ديا تبفرون أدو السوان إيوها كتسيرتك الله سبحانه وتعالى أهم وجين كيرت قرآنك وحي كرفا فمني وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت مرا لبنو لا أمورغا مرا لبنو كشكانو لا مرا لبنو أنهن كدينا سؤال لبدوه إدوهكي قيام الدوهكي بأي ذنب قتلت إكدين كون كشكا لاجنتو قتل كروني كون كوشكا لاجنتو مارالي ومن ديي مكة مشكون إيروغ حالتكي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إفس ميه كان إيجي ترين أنهن دريكو لبنوكم خبر زمانكي بندوغا أوفا ما بندوغا أوفا أي كون جنسك كوجك إنجي زمان النو ما بندوغا أوفا إنجي زمانكي مي මිසමානුගා බය තන්තාංගා ખાસકો අවට්ටරි බය කෞම්ගා නුවතා ඉස්ලාමී මුජ්තමවතෝගා දරින් මාබණුගා උවා අංහෙන් කුදින්කන් එඟුමුන් වට්ටාලා මරාලා අදි විහෙවම ෆහුගවස් කුජ්ජා මරාලා බෙන් ඉස්ලාමී මුජ්තමවතෝගා වස් එක මිහාරවස් කුරව මුන්දේ الله سبحانه وتعالى مفد آية اللفوافا وني أبدا من أقول منا مكان كم جمتشان هندوما قدوا متكا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إجترين ميه كان أنهن دريا كل يبونو كم خبر لبيجيا إميها مونو ماتي أنديري بجنده نوت مونو ماتشا كارو كولا أنديري كولا أراجنده أدي يفو مايوس كما كمبودو ماكوغا إميها مونو وتجها عليه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به إنا قوم جميعنا فيلندي شرف فري غتوغا فخور وري كمايكو مجلسك نيكومه ميهون گتريغا بودا بست بونه اچا تلا فوني واهك دكا هدمون أن ميهايا أنهنم مفارو وهي أنهن دريك بنبه أدو إبه هندوغ إنك حالة أن بدل يتوارى من القوم من سوء ما بشر به إنا قوم جميعهن در فلاغن دان إنا بينهم في إنا إليبونو هتام بري نوتا إنا نوره خبر أقولك أيمسكه على هون أم يدسه في التراب كتري كما اكوغا خبرو اينا نيكمتي كما اكوغا بلاغنگه مدوكوراني تو نوتا بينگندو گتريا اكوجا ودا وڑولاني تو مي ادو سورگه ها الا ساء ما يحكمون ابامهم اكرا حكمه نوبا كما الله سبحانه وحيك ربنا مي إنسانية حال خاصكم عربين جتريجا إكون حالت ميدو سأقوم من فنني إكنت إكمك إسلام دين أو مفهوجا أنهنا يا شرفا مقام ديني أنهنا إكي فيرهن فدان آدم قدري إكن هندان كديني إنسانية إكرام جنستني مي إسلام دين إكمك ميدو دنيا
tantanga islam din anhunna meduga ihanetukon hadakama bunamunda wahakage awaga jehi algonmenge mi divehi daringe tereng bayakuwaswani ekamuga mastuwe islam dina kodamis bas raddu kura kamek gotuga hadafa kobato adulweri hikmevanta rahmanwanta rahimwanta ogateriwanta ilaha meduga algonmenge hituga oy yaginka ila subhanahu wa ta'ala zarrege minvorus aniyaru dinugannawanekan Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurwa fawani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah anhenekkamuga ves firihenekkamuga ves hiyamal koffika mavana matiman ilahu e alaka emihaka dirun libigemwa hayate devwa hushime amaluga Allah subhanahu wa ta'ala tafat nukurwa khilqiyatuga tafat kurvi ekam ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurvani anhenun naki e firihenunge ebbond ebba famihun shakki vesnek anhenun veswegen dani hama firihenunna effada ebba gotuga en naslege ahulweringe gotuga embima islam din insaniyatu ka tabiyatu badal kollu mattaka algon menna fennan huri maikon hituma mativeri kurumuga am gawadakum balaruga ebami hunge khalukurumge hanata gule gotun anhenunna ihtiram kon alala oga terikan dinumuge maccan huri amurta tebefon adwaswane maigge nisbatun anhenaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga sahabi bekada ku sual dannawani timan kale gafanu e mihaka meduga emme hego kanta kuramvi kaka meduga heye hadis kurawani ummuk anekka sual denem hadis kurawani ummuk anekka sual kurawwi ma hadis kurawani ummuk tibage mami hay tibage mami hay e fo tibage babbay hame got rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambege haysiyatun anhenegge karameterikan demehettuma heyokon hitun kanda alwa fawani firihenaka sharafa maikkan libumuge sawbu gotuga khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli tiabami unge tereng emme hewegen wa mihaki tiabami unge tereng ambinna emme hew miha timan kalege fanaki tiabami unge tereng ambinna emme hew miha anghen darin nota ukhtunge maqamun anghen kudinna devwa fawa sharafaki suruge vonumuge sawbekamuga nuwata narakan mana qur'ane sawbekamuga ekudin levvum hadis korvani mihaka mi anghen kudin kure nuwata ukhtun kure tin kudin nuwata dekudin libi ekudin balanjifa wakamavana Allah subhanahu wa ta'ala ekambarun lavwanete emihaka narakaya demedugawa kurehege gotu em anghen dariye kuliyumaki ufaverikam ge khabare anghen dariye kuliyumaki hitama verikama hiddatkam ge khabare no ehemwegen Allah subhanahu wa ta'ala darin devumuge wahaka bayan kurawwa wahi kurawani yahab liman yasha'u inathan wa yahab liman yasha'u dhukur Allah irada kurawwi alakan anghen darin irada kurawwi alaka firhen darin devwe iskurawwa fawani anghen darin ويجعل من يشاء أقيما إله إرادة كربي ميهكو أي كدين نلبي فدميه كم غاوس لبوا فانت إما عقيدة كمسألة دارين فقير ودان كما بيرون ميرموجي مسألة بيجي مدني رزق دبوا فاراتك الله سبحانه وتعالى كما أقول من إيمان بانجه ألاقي رزق وني ليوفيفا كان أقول من إيمان بانجه anaku bimmatiga ealaku kewuma kande elifawa rizqen nuka emiha mi dunia wakinuwane kan algon mengi i'tiqaduga yaqin kuranje miha kattaka liufawa etche rizqen hamanuwe emiha mi dunia du koshen nudan ehmima faqir wani daringe sobun kama darinna kandi balahatan jegen kama deke i'tiqadaki islam din i'tiqadu ege aslum ferigen gos ege niuma hamya nafi koffawa i'tiqad
هترون وصيتك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاحش عمل ابس باوتك فاحش عمل اي كمك هل عملك كمغاوس اي ربا كمغاوس زنا كمغاوس لواط كمغاوس وكن كورن كمغاوس رشوت كمغاوس هوريها باوتك فاحش عمل تكين اي عمل تو گترين فاڑوگا میہن فن گوتوگا کورے فافیا ادی سریاتوگا فلا ہورے میہ کننگے گوتا کورے فافے کمغاوس می آیتوگے هترون وصيتك الله سبحانه وتعالى إحرام قربني ولا تقربوا الفواحش كاري بس نواشت بامي فاحش عملتك ما ظهر منها اجترين فاعلوا وجم واكنكم وما بطن ادي سر وجم واكنتك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الله حرمت ترك ربا فوا نفس حقك لاجن منوي نمراش حقك لاجن نفس نمرين هم اكني جهاد كرمگه حانتوگا عداوت ترياگه مچن نوتا هنگوراماگه میدانگه عداوت ترياگه مچن اولگون من افلن جهونو کاندیگه صوبون امیها قتل كلن جهون نوتا تماگه نفسو نوتا مدا نوتا اهل سلام كرما انون اهن گوتن نن حانتا میها دیو مفهو امیهاگه اتون انمیها قتل وے قتل فيوا حقیقتوگا حقو گوتوگا قتل كرمگه اصل مرادکی ميهج مچا قتل واجب وافدا حدك غتوغا قتل واجب وافدا كم مدوريگن اسلامي حاكم نوتا اسلامي دولة اميها قتل كرمگوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الله سبحانه وتعالى حرمت تركور في نفس تبامهم حقك لاجن منوي قتل نكراش اف الله سبحانه وتعالى وحي قربني ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اي وصيين الله سبحانه وتعالى تباميهن كربوا فميوني تباميهم وسنا فكركو بدي كرمش مي دي زتيك فانساس افنا ايتوغا الله سبحانه وتعالى كربوا فوصيه انكاوس الله سبحانه وتعالى هونا وصيه فتوني ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده يتيم ميها نوتا يتيم كجاga muda تباميهم نكاش نوت مدلات يبامون كاري نواش بالتي هي احسن هي غوتوغا منوي حتى يبلغ اشد اكجا بالغ وجوم الداند بيتنوغا هي غوتوغا يتيم كجاغه مدا كيموغه واهكاغه مفهومكي يتيم كجج غوتوغا اكجا وير اكجا وارتان نوت اكجا اي كوريم مسلي بفاوا مدا اكجا ge haradu takan ekujja belehettuma ekujja ge beenun takan haradu kurmuge wahaka evvure itura beenun kurun nuwata negun mi ayatu gaves adi ehen ayatu gaves mana kurefa evani ekujja balighu jomaddan ekujja balighu mafo ekujja ge modalan ekujja amille ikhtiyaru libigembe efo avwana kamek gotuga angawafa wani wa auful kayla wal mizana bil qist mine kirumuga tabamihum adulan hama hameya mine kirum kuriya gendashano tekan egota kurashe effohuga Allah subhanahu wa ta'ala ane wasiyate gotuga nuwana wasiyata gennawa fawani wa idha qultum fa'adilu walau kana dha qurba tiabamun kitam megang ekurika behe gotun ta gatti maga miheka got behe gotum wa ke dekkes tiabami hum bunumoga tedu rewashe dihewane angawafa wani wa bi ahdillahi awfu Allahu ahdu tiyabamihum fuddash ema mi dihe wasiye mi sura nimmalem ga gennawa fani algon irada korviya den anna haftaga mi mawdu nimmalem gotum itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun asfawa basfurtaka adi sahabe bekalum mi dihe wasiyata be gotum dakkawafa wa kaga maccan alyarwa wa haka dakkalana دعاك الله سبحانه وتعالى ومن هيو بس أدوها أدي هيو بان عمل كرا بيكم غا لبهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته